mangkin alit-alite sampun marupa tempek utawi kelompok terus alit-alite ngelarah pikobat napi sane kekeniang ring materi sane iraga pelajaran aku niki alit-alite sareng sami menawi itu wenten sane lagi takena wenten sane juga ngeresep wenten ini enggak iki sini ya sareng awet saking oga dumon di sama lidu napi oga iya alit-alite wau sampun wenten sane metaken indek napi nika kruna dwi sama ieu oga kruna dwi sama lingga nika inggih punika kruna sane mawet saking kruna lingga sane kecap kaping kaliham madue arti akeh yen kecap apisan madue arti asiki imbo nyanes nika sekadi gede-gede nika artinya kan akeh sane gede-gede yan gede nika asiki gede mantan sampai resep sudah madue pitaken ya Sony rusak main minggu nanti ini Sony metaken nanti nika kuna dui maya linggo sira san ye kruna dwi maya lingga nika inggih punika kruna yeneng sangka kecap apisan nika nenten madue arti yeneng kecap ping kalihang madue arti sekadi kupu-kupu kan madue arti kupu-kupu nika binatang sane terbang mengisap madu pada bunga yen kupu manten kan madue arti nika sane ke baos kruna dwi maya lingga nggih yen apisan nenten madue arti yen ping kalihang wau madue arti metiosan sareng ring kruna dwi sama lingga yen kruna dwi sama lingga kecapang apisan kaler madue arti yen asiki yen kecapang kaping kalih madue arti akeh sampun resep pabinayan itu ada jadi ada mangken sudah malih para siswa sane madue pikoba bisa mengetakan sareng sareng iya deknya napi metaken deknya metaken napi nika kruna dwi purwalingga dwi purwa nggih napi nika kruna dwi purwalingga sami kebaos kruna dwi purwalingga inggih punika kruna sane kecap ring ajeng nika ke kaping kalihang kagentosen dados swara ke minakadi sesari sesate sesayur nika imbo nyanyi sampun kruna sane ring ajeng sanika dados se ke kaping kalihang kecap nyanyi sane ring ajeng dados se sane ring ungkurne tetep sa nggih imbo nyanyi nika sesate sesapi sesari sesajen sesayur nika imbo saking kruna dwi sampun dengar sampun ngeresep sampun mungkin sira malah para siswa sane madue pitaken utawi pikobat ring materi kruna dwi lingga punika nggih rena dumur pada rena metaken napi nika kruna dwi wasana ini sane kebaos kruna dwi wasana inggih punika kruna sane kecapnya ring ukur nika ke kaping kalikan atau kedua kalikan tur boleh pengantar ke di awal itu diawali dengan kata pe pengantar pe pun imbo nyane nika sekadi pace burbur niko pace burbur niko mawet saking kruna cebur ring ungkur bur nika ke kaping kalihang ring ajeng ce nika ke enter ke antar boleh pengantar pe sampun ngrasap pada kali ada sampun nggih punika wenten malih sanadyan mentaken samian
resep ya neng sampun sane mangken puputa rumah pelajaran lainnya sane mangken